December ni somthum le pakhat kumsang ni le som ni le pakhat ni nung ber kan thlengta chu ni le maya INP channel clear tu te in zain chi bai ule kumhlui thanan tun tum chu Myanmar chanchin tlem kan soyanga khothlang lambo ruak toy te in kan bel hlek bokdon nia chumi ma in hei kumthar lo turatan in buat sai theu kan ringa kumthar tan ro man na tha in nei ngei kan ringa ni pathian du zong le rem ti zong ruwa man na nei te u ti kha kanan cha masa chewa pathian mal som du zong ruwa man na nei hi khware ya atlo berani in za in mun tina in chung te nen hlim taka kumtharin chuan kai theu theinan du sakna kan hla na cheu Sipai region pale township nagama tong khwa atanga tlak lama December ni somni le pakwa chonadar ni vel khan People's Revolutionary Army PRA 10 terrorist sipai motor an boma te chuan minute somni vel anin kap chhun zom le a terrorist sipai pakwa an thia chung sipai thita te chu an thi na hmuna terrorist lam chuan an hal ngal nok mai ni in voin khan an soya hliam tur pu an tam hle ni in an soibok mun rang hian dalan tha thu te piuso ti lam an tha thu te enge mo hi soitura om reng bok Makui region Pau township chim lama zito khwa umen sui anti chu police le piusoti lamin voin khan an thata tin Sipai region ta se township lamakal terrorist sipai te chuan kung yu khomi pahni chu an lo lama bu an sengla yen an kap le ringot boka pakhat chu ahmuna athingal ni in an khomi te chuan an sui rengun lampo zoi chuan an boina zel Tamui Township Bazar Puibula CCTV box po voin khan YPDF bahan le Anonymous Force 10 anti-chevele a tukenda rukle minute sompanga khan Suipita Township Traffic Police Officer bomalo puak to bok nimintu khan taki tralama bom voi thuma puak to boka silai kap thom hriat tur om boka tin voin khan South Oklapa lama chonadar ni vel khan bomba puak le boka Sanchong lama po municipal officer boma puak bok tin ni zandar sari pel fel nu khan tan hlin poina boma puak bok maro chu hetia apu chiam a hian sipai thi police thi ti vel hi soiture ro an nei manglo ni na langa tanan lak na satanga yani rengun le makui lama hian voin khan Sipai Council lamin an ruat veng lal an tha hi mi pali an omnia soi ani bok Makui township huam chunga chiakan Khawvel sumin ong chu voin chonudar khatvel khan an thata rengun khopui ko mu township chai trau khobula luikama venglal pani ruang charani boka tin tukindar Khawvel thau khan flying township veng number rukna a an venglal mong trui po mi pathumin an kap hlum bok tin tukindar riat le minute somni khan dopung township a si set venglal Waizin tong anti puan kap ngeya athilova hliam pui tuarin an enkol mek nia soyani tanin tari region mei khopuya chuan nimin pia lama zuru yan manpo an soi sahlum ni in tanin tari time chuan soibok dimosu lampo hi an la boy renga an khopuya nguitong antia om mun khwar khamaya battalion zali somni le pasari na te chu December ni somthum nizandar riat vel khan Karen Democratic Force KDF tenan beya chutianga anin beilai chuan khalaya zale pahni na sipai te chuan ral thuam lianin an ka puya mase KDF te kap tura anan metchu an digrite na ngula dikchia lawani mai theya an mani lam khamaya zali somni le pasari na sipai te omna zo kap fuin sipai pariat an thinghala medang somni chuang en hliam puyan tuar bok ni in KDF lam chuan an soi Khamaya zali somni le pasari na tele zale pahni na te hi battalion khat ve ni in anin kar hi mel khat vele in hlat ni nan soya zan thil te ni boka an ka fu ta lo hlo chu KDF lamtan alo rem chang hle ni tong tai sak tu te zar an zo te poneng chu KNLA battalion nga na teram chan phabun lama po terrorist sipai ten lo wangin December ni somthum le pakhat tukin khan in dauna te naw de voi ni achuak le a jinglamdar sari vela anin dauna po hian terrorist lam thi anom ngei ni in an soya ma se za tero an soi thailo ti chuan dar korik ma deuh khan
khuiti khodaya anin kap le a chume tum chuan AK-47 silai pakhat an chu sak nge ni inan soi nimina battalion rukna sipai te omna kokari lama anin dona khan terrorist sipai panga an thito bokani minong la netalam hi an zak thailo ang reng khop mai nimin pialama kan puan to leke ko lama anin dona a sipai pasari an man kan soi kha nimin khan minong la natelam chuan chuale ram turin an deal ni in PDF lam chuan an soya KNU Central lama NCA telte mengin deal na an khen ni in an soi December ni som paruk po khan Sipai Council lammi paruk le BGF mi pani an lo man to a chung te po chu thatakin an enkol ni in KNU lam chuan an soi boka nimina hetianga an deal na hi an ngai tu asak arin om chuang lo hle ni Moon State Bilin khopuya tanga tatung lam panakal terrorist sipai motor chu voin zing lam da ruk le chan vevel khan tatung PDF ten an lo beya motor pakhat an bom chengei ni in an soya sipai thi le hliam pon om ngeya an rin thu an soibok MNDAA lampo kumin sang ni le som ni le pakhat chunga sipai an da that zat an ron soi chuak veta a an tho hlok ve viau ni na lang da ko ka ngina soidan chuan kumin sang ni le som ni le pakhat chung hian MNDAA le terrorist sipai te hi voiza le som thum le pathum aya tlem lo chu anin kap ngei antia chung in dona te chuan terrorist sipai zathum chuang an thi ni ina soya ral thu man lak saktam hle ni ina soibok kan soi fo ang khan December thalai hol lam thleng khan an la in kap de ureng bokani kha December ni som thum nimin khan nepi do khopuya Sipai Council lam chuan meeting an nei le a chuta chuan min ong hlana chuan reilo te a ram chunga remna le muan na a om to nge yang ati min ong hlana chuan hetiang hian a soya nasatakin remna le muan na a om theinan ma kan la a chutianga tan chuan kanin buat sai chome kani remrot na kalpui me kania reilo te a ram adai vat to ang atiani tin in thlan chungchang po kha soile in rampum huap in thlan buat sai turania ne na changtu party ne na thu nei na kan hlan nge yang atipoka an mani thlop tu USDP party in ne na chan nge theinan ma an la ani deu maya thu nei na pe ka soipo hi mani le mani thu nei na in pe ani le mai don ani tuna an ram din hun han en hian min ong la na hian tlangram nam sipai tele tlangram state roi tu te ne na in biak na nei hi a thalel ruta hle ni na langa ma se thu nei na tha phal meu lo chuan in do na hi adai mai don lo topani kan hnung lam kha chuan AA MNDAA wa nam TNLA le NDAA hoten en khan in biak na chuan lo nei ngei maya ma se eng tiang takin nge anin biak ti po voin thleng hian soirik awm chuang talo tikhan Myanmar ram Chanchinthar pui chu kan da thale lok mayanga Ukraine le Russia inkar lam kha toy te in kanan soi kai lenge an inkar thu hi ala ziam hlei thei lovani hi December ni somthum khan US President Joseph R Biden le Russian President Vladimir Putin te chu phone call in anin bele a Biden chuan Russia chu Ukraine laka ache chhun zom zel chuan US in thutam soilovin a chang let ngal to ang ti in Vladimir Putin chu hilani White House Press Secretary Jen Psaki chuan President pani te in biak na chungchang hi thu chua siamin atar langa Biden chuan Putin chu boruak tha siam turin ange nani Ukraine le Russia boina hi kan soi fo to maya an boina bul le so kho ka nei thei dan te thlengin kan soya kan la hrevek tura nga yang Biden chuan kum thar sang ni le som ni le pani khian Russia le Ukraine boina hi chin fela du tak zeta NATO le Russia Council dina in biak na manga boruak chin fel adu ani chumi ma chu Russia hi lo om hle turin adu a Biden chuan heng zong hi boruak mon a om chawina thleng theyang ti asoya Vladimir Putin hian azom theyang em ti lam eng ma soya nei chuang lo Russia hian Ukraine ramri depa sipai noi khatla ya da to in dawa chau hle ti a hriat thei maya US le NATO ero hi chu an vau pu nga na hle ringota Russia hlau khop hian engman tingam lo ang mange o ati theni Russia chuan tu nai khan sipai sing khatlai mai chu an omna nga ya kir le turina tia US dollar millions ani la ya Ukraine tan puina pe ka tum chu
ati danglam ve arin omani US chuan ral thuam te chi le silai mu le na tur Ukraine pe katuma hetia Russia hoi hera danglam le tak sia chuan thil adanglam ve le ret don ni na lam heti lai hian Nord Stream 2 pipeline po zo fel ani to a Russia tangin German rama ol sam takin natural gas apethei don ta Nord Stream pipeline hi thur ni two parallel strings ania December ni som ni le pakua khan a thur ni na hi zo fel ani thu Asiam to Switzerland company chuan apuanga kum khata cubic meters billion som nga le panga lai mai pe chuak thei pipeline hi European khomol puitan atangkai don hle ni chuti rual chuan Russia pon sumtam tak siam na mang ngei don ti chiang bok Germany chuan pipeline man phalna approval ape mai du talova Ukraine ram chunga Russia ko mo bol wangin United States chuan Germany chu fui por ve boka ti hian hmalakna a khotlai pha ta ni Vladimir Putin chuan ti hian soya Nord Stream 2 pipeline hian Europe rama oil in dai lo na satakin a phurudona aman po atlom pha hle don Germany approval apek huna European hlok na atel ngal dona Russian gas te chu Europe kan mang thei to ang ati Russia hian Europe ramtan hian gas a pereng thona in an duang ape thei lova European ramte an phun fo mai Germany approval apek mai lo wangin Russia hian gas supply a control ni in ram then khachuan an soi ve boka ma se heng pu na te hi Vladimir Putin chuan aphana sa hleya he project hi sum don na ania politics ne ro inzom na nei mi lovani ati ve tlat ane gas pipeline in a kaltlang ram Poland le Ukraine chuan Russian pipeline hi an boi puina sa ve khopa Europe ramena momo miawa an ram kaltlang ti rangaya ma se transit fee ro la kan tum thung ani United States chuan Russia vaunan Nord Stream 2 pipeline hi amang ve boka ma se Russia hian Europe ramen gas an mamo zia hi a het chiang em aniang a hlau te chiam lo ni na lang ole tun tu matan kumin sang ni le som ni le pakhatta na an nung ber kan an ti chua thei chu khati zong khania INP Mizo channel clear tu te in zain kum thar chibai kan buk ngal chewa kum thar program zo January ni thum lamatangin Chanchinthar ti chua le kan tumanga min lo ngai chang theu don nia in za chunga kan lo me